أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Biz yuqorida Alloh subhanahu va taoloning fazl ihsoni va inoyati bilan at-tafsirul muyassar degan darsimiz davom qilgan bo'lib, Maida surasining 37-chi oyatga kelib to'xtab qolib ekanmiz. Shu yerning o'zidan darsimizni davomlashtirishga tirishamiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروه ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. صدق الله العظيم. Ayet-i Kerime'nin kısaca Uygur tercümesi. Ular dozaqdan çıkmakçı boluduyu ama hergiz çıkalmaydı. Ular üzülüp kalmaydıgan daimlik azaplıkka kaladı. Oğurluk kılgıcı erinin ve oğurluk kılgıcı ayalının kılmışını cezalap Allah tarafından ibret kılış yüzsün kollarını kesinler. Allah öz emrini işqa aşırışta galiptir. Hikmet bilen iş kılgıcıdır. Kimki o'g'rilik qilib kishilarga zulm qilgandan keyin tavba qilsa, amalini tuzsa, ya'ni o'g'rilik qilishdan yansa, Alloh uning tavbasini qabul qiladi
Allah nihayeti mağfiret kılgıçıdır. Nihayeti mihribandır. Bilemsen ki asmallarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Allah xohlagan odamga azob qiladi, xohlagan odamga mag'firat qiladi. Allah hamma narsaga qodirdir. Ey payg'ambar, dillarida ishonmay, og'izlarida iymon etdik deb qo'ydiganlar, ya'ni munofiqlardan va yahudilardan kufrga fursat topsalar, kufrni izhor qilishga oldiradigan kishilar seni g'amkin qilmasin. Ular ahbarlari o'qigan yolg'onga quloq soladi. Sana kelmagan, ya'ni uch qilib sening suhbatingga hozir bo'lmagan boshqa bir qavmga, ya'ni Xaybar Yahudilarining so'ziga quloq soladi. Ular Tavratning so'zlarini joylaridan o'zgartiradi. Ya'ni Allohning ahkamlarini boshqalarga almashtiradi. Ular agar sizlarga bu hukm berilsa, uni qabul qilinglar. Agar u berilmasa, qabul qilmanglar deydi. Allah bir kimning gumrohligini iroda qiladigan, uning uchun Allohga qarshi qo'lingdan hech ish kelmaydi. Ya'ni hech odam uningdan gumrohligini dafi qilishga qodir bo'lolmaydi. Dillarni qilmishi qabih bo'lganlikdan, kufrdan pok qilishni Allah xohlamagan kishilar ana shulardir. Ular dunyoda rasvolikqa, oxiratda cho'ng azobga qoladi. Xo'sh, yuriduna an yakhruju minan nar. Yuridu haula'il kafiruna al-khuruj minan nar lima yulaqunahu min ahwaliha. ولا سبيل لهم إلى ذلك ولهم عذاب دائم. Aş kapırla dövzaktan çıkışını maksat kılıyordu. O dövzakninki korkunuş ahvalıga mulakat boğallık üçün, ama ular üçüncü o dövzaktan çıkışkandak çıkış yolu yok. Ular üçün mukim daim bir azap var. والسارق والسارقة فاقطعوا يا ولاة الأمر أيديهما بمقتضى الشرع مجازاة لهما على أخذهما أموال الناس بغير حق وعقوبة يمنع الله بها غيرهما أن يصنع مثل صنيعهما والله عزيز في ملكه حكيم في أمره ونهيه. Er ve ayal oğru kesinla, ey hakimiyet egilleri, o er ve ayal oğrunun iş kolunu kesinla. Şer'inin televge asasen. Ulağa cazabek yürgüzgelikine cehdeden o er ve ayal oğrununki insanların mallarını orunsuz evagallık kırtta. Ve caza yürgüzgelikine cehdeden. Qandaq qıldı? Allah subhanahu taala o caza bilen bu işkilerden başqalarını, bu işkilerininki oquşning qılığını qıp qilishdan tosudigan caza vergelikini cehdeden hey vulatul umur, bu er ve ayal oğurunun kolunu kessinler. Allah öz padişahlık üstüde kattıdır, galiptir. Özün buyruk ve çeklimlerde hikmetlik işkuvzattır. فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ سِرْقَتِهِ وَأَصْلَحَ فِي كُلِّ أَعْمَالِهِ فَإِنَّ اللّٰهَ يَقْبَلُ تَوْبَتَهِ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ لِعِبَادِهِ رَحِيمٌ بِهِمْ. Kimi ki oğurluk kılgandan keyin Allah qaytıptı. Tövbe qıptı. Bu qılgan bu hata işlerini qaytadan yaxşılap
va isloh qilibdi. O'zining amallarining hammasini isloh qilgan bo'lsa, Alloh buning tavbasini albatta qabul qiladi. Alloh o'zining bandalarining xato qilmish atmishlarni o'zini bo'pti qilishdir va ularga nihoyatda mehribon kuyungüchidir. Alam ta'lam eyyuhar rasulu annallaha khaliqul kevni ve mudebbiruhu ve malikuhu ve ennehu ta'ala el fa'alu lima yuridu. Yuazzibu men yeşâ'u ve yaghfiru limen yeşâ' ve huve ala kulli şeyin kadir. Bilmemsen ey Peygamber aleyhissalatu vesselam, hakikaten Allah subhanahu wa ta'ala bütün kainatның yaratquchisi va u koinotni tadbir qilib uni idora qiluvchi va u koinotni podsho eguvchi va chuqum Alloh subhanahu wa ta'ala xohlagan ishni o'z maqsad qilgan ishni o'zini bijo keltiruvchi, xohlagan kishini azob qiladi, xohlagan odamni bo'pti qilyotidi. O Allah her narsanın üstünde kuch yetkisidir. Yaki her narsanın o'zini o'lcham bilan qiluvchidir. Qadir kuch yetgan, endi bizda uni o'lcham bilan qiluvchi, ortiq emas, kam emas. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في جحود نبوتك من المنافقين الذين أظهروا الإسلام وقلوبهم خالية منه فإني ناصرك عليهم ولا يحزنك تسرع اليهود إلى إنكار نبوتك فإنهم قوم يستمعون الكذب ويقبلون ما يفتريه أحبارهم ويستجيبون لقوم آخرين لا يحضرون مجلسك وهؤلاء الآخرون يبدلون كلام الله من بعد ما عقلوه ويقولون إن جاءكم من محمد ما يوافق الذي بدلناه وحرفناه من أحكام التوراة فاعملوا به وإن جاءكم منه ما يخالفه فاحذروا قبوله والعمل به ومن يشاء الله ضلالته فلن تستطيع أيها الرسول دفع ذلك عنه ولا تقدر على هدايته ولا تقدر على هدايته وإن هؤلاء المنافقين واليهود لم يرد الله أن يطهر قلوبهم من دنس الكفر لهم الذل والفضيحة في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Ey Peygamber aleyhissalatü vesselam, senin peygamberliğine nakorluk kılıp, tuzkorluk kılıp, senin peygamberliğini inkar kılışka aldıraylıqlarının ki bu münafıkların ibaret. Bu hareketesine g'amkin hisep koymuşsun. Ki bu münafıklar olsa qanday qilgan İslamiyetni aşkar qilgan, İslamni aşkar qilib küfrni maxfiy tutqanlar masalan bular. Bularning dillari İslamdan bo'sh. Dilde İslamning hech qanday purg'umi yo'q. U hargiz bularning degan atkini sangan suiqasdi, oldikayning taqatgan fitna ig'vo fasodlarini hargiz g'am qilib qo'ymasin. Chuqum men sana yordam bermoqchiman ularning qarshisida. Seni hem bu Yahudilarning sening peygamberliğini inkar qilishga Yahudilarning oldirishimi g'am qilib qo'ymasin. Endişki paydo qilib qo'ymasin. Chuqum u Yahudilar olsa yolg'on quloq solgan mushundaq bir xalq va o'zininki hakomat olimlari, shayxlari, ahbar olimlari bo'hton qilgan, to'q chiqqan narsani qabul qilgan xalq bu. Va başka xalqninki sening soruningga hozir olmaydigan başka xalqninki so'zlimizga çok başka xalqqa şunun quloq solib, şunun ijobat qiladigan xalq bular. Bu boshqalar o'z qandoq desa Allohning kalomini asl ustun qiladigan xalq edi.
Muşan gibice kulak saldık Allah. Ula oylanıp, akıl kılıp, düşüngenden keyin min ba'di ma aqaluh. Ula bilip bolgandan keyin, düşünüp bolgandan keyin Allah'ın kalamını aslı üstün kılmadıgan muşu kavmin sözüge kulak saldıgan hıkla bula. Ve deydinim deydi ula, eğer sana, eğer sizge Muhammed'in biz onu özgert otkan, biz onu asıl kılatkan, Tevrat'ın ahkamdan ibaret, muş nasiga uygun kelgen, doğru kelgen nasini ipkese, tamam onu amel kılanlar. Eğer o Muhammed sizge, enindin ço, o onimge biz asıl kılatkan, biz tahrip, tebdil kılatkan nasiga, karşı yani biz degan qarshi narsa deb kelsa uni qabul qilishdan hazar qilinglar, diqqat qilinglar va uniga amal qilishdan hazar qilinglar deb mo'yna degan haqninki so'ziga quloq solgan haqlar bular. Kimiki Alloh u odamning ozdirishni xohlasa, ey payg'ambar alayhissalatu vassalam, u dalolatni u odamdan hargiz mudofaa qilish qodir bo'lolmaysiz. Va u odamni to'g'ri yo'lga yetaklashga ham qodir olamaysiz. Va chuqum shu munofiqlar va yahudiylar bo'lsa Alloh ularning qalblarini dezinfeksiya qilib, kufrning maynatchiligidan pokizlashni maqsad qilmadi. Ular uchun bu xor zabulluq va dunyoda rasvolik va ular uchun xor zabulluq va rasvolik va dunyoda bu dunyoda ko'rdigani va ular uchun oxirat uchun cho'ng qaqshatqich bir azob bor. Xo'sh, buning balog'iy tarafida o'zimizga ma'lum bo'lgan miqdorda deb o'tamiz. Buningda ya ayyuhar rasulu, ya ayyuhar rasul deb buningda risolat lafzlandida ya ya Muhammad, ya Nabiy, ya deb mana demasdin. Ya eyyuhar Resul deb xitob bunga risolat lafzan bo'ldi. Nima uchun ekan bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sha'nini ulug' bilib ko'targanlikni jahtin, katta bilganlikni jahtin. Onundan başqa yusari'una fil küfr. Yusari'una fil küfr deganimizda bu yusari'una aldıraydı ola. Küfrga deyilmey mesela ilal küfr demey fil küfr dep bu pini ilaga den ebzel sanaldı. Nim için degende işaret kılıklıcaktır. Ula bu küfrda naiti mustakir küfrda multazim ikerlige işaret kılıklıcaktır. Pil küfr değil de yusariuna ilal küfr değilmey pil küfr dep. Bu muşnaki ima kılıklıcaktır. Enandu başkana lehum fi dünya hizyun ula için dünyada resvalık var dedi. Bu nekire hizyun. Bu hizyininki nekir keltirildi de. Valla izafet, valla elip olam, o bunun ma'rifning alamatlardan ma'rifni uqtirgan narsaning xoliya hallam hizyun deb nekir keldi. Bu tebhimning jihatini ular uchun dunyoda hizyu var. Şundaq bir çoğun nima rasvolik va çoğun bir rasvolik va degandek. Va lahum fil ahireh. Am bu lahumni qayt takrorlanib ketdi. Ayutahhira qulubahum lahum fid dunya khizyun va lahum fil ahireti azabun azim deb. Lahumni takror tepishi böyle ziyodat taqdir ziyodat taqrir najatidan. Yani ular uchun çoqum şu rasvolik va. Çoqum ular uchunchu mushu nimba cho'ng azob bor degandek ziyoda taqrirning jatidir. Endi
Fid dünya vel ahire. Bu ikisi narsa tibah var. Muhassanatul Badi'ninki ilimlerden katarılmagan tibah din gep. Hoş dersimizin devamı 2 saat oldu. Ve ahiru davanan elhamdülillahi rabbil alemin.